isitshela ngoHana owaye incwadi kaSamuel, 1 Samuel. Isitshela ngoHana owayekhathazekile uHana engenamntwana. Lithi uNkulunkulu wayenomna wabo uPhenina owayehlale emkholodela emqhudela zonke izinsuku, ehlale ekhuluma kabi ngaye, emhleka ngenxa yokuthi yena wayengenangane. Lithi uNkulunkulu njalo uHana wayehamba aye e-altar kaNkulunkulu ayokhala. This is why siza la kuleli altar sisuke sizokhala kuNkulunkulu, ngoba uma ngabe sikuleli altar uyasiza uNkulunkulu, ngoba indawo yesivumelwano, indawo yokuthi Nkosi sihlangene kuyo
awukakufuneli nenjongo kaNkulunkulu uyifunela lokho ukuthi hawu uzoba nje ube nje usawufunela lokho awufuneli injongo kaNkulunkulu. Haleluya. Asho bahlabelelayo bathi injongo yami ukukhonza uJesu. He